Ndabasuhuje cyane inshuti za Big Grace TV, ni Marie Grace Bagambake ubasuhuza. Uyu munsi tugiye kugendana turebere hamwe ibiri kuvugwa mu isi ya siporo n'imyidagaduro. Reka mbere na mbere tubanze dufelicite Lieutenant General Mubarak Muganga wagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu ni umusiporutifu ukomeye rwose, afande ongera kabisa. Inkuru yindi iri kuri hit ni uko u Rwanda rwatsinze Brazil. Ejo nibwo hasojwe imikino y'igikombe cy'isi cy'amarerero y'ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain akaba ari ikipe imaze imyaka 52 ishinzwe kuko yashizwe mu 1970. Nanakwibutsa ko amasezerano Paris Saint-Germain ifitanye n'u Rwanda yo kurwamamaza hirya no hino, kabanza nkwibutse yuko ayo masezerano yongerewe. Ayo marushanwa rero yasojwe ku munsi w'ejo, yarahuje abahungu bo mu myaka 11 n'abo mu myaka 13. Inkuru irimo wa mugani ni uko u Rwanda batsinze Brazil. Aho i Burayi mu Bufaransa by'umwihariko aho byaberaga hari hateraniye ibihugu 18 abakinnyi barenga 500. Mu cyiciro cy'imyaka 11 aho bakiniraga Parc Prince, u Rwanda rwatsinze Brazil kuri penaliti 4-3 kuko umukino usanzwe wari warangiye ari igitego 1-1. Noneho ku batarengeje imyaka 13 u Rwanda nanone rwigaranzuye Brazil kuri penaliti 7-6 kuko amakipe yombi yari yaguye imiswi 1-1. U Rwanda gutsinda Brazil ni intsinzi yatutije isi yose ko Brazil nyine ari igihugu kiruta kuri u Rwanda. Ni igihugu gifite igikombe cy'isi inshuro 5 mu bakuru. Kuba u Rwanda rero rwatsinze Brazil muri ibi byiciro byakinaga uko ari bibiri ni intsinzi ntashidikanywaho. Nyina w'umuntu Grace, umuyobozi wa tekiniki muri Academy ya Paris Saint-Germain, yishimiye kuba ibendera ry'u Rwanda ryarazamuye i Burayi, especially aha byaberaga mu Bufaransa. Nyina w'umuntu Grace yavuze ko gahunda ari ugufatiraho iyi ntambwe ngo ntigasubire inyuma. Mu bandi batumye ya ndirimbo intsinzi iririmbwa, umwamikazi Jazira, uyu munyarwandakazi yegukanye umudari nyuma yo kuba uwa mbere mu gusiganwa ahantu hakomeye ku magare mu mihanda ya South Africa. Hari mu irushanwa ryiswe CSMTB African Champions League. Habimana Jean-Eric n'umunyarwanda nawe yaje ku mwanya wa 7. Ikindi kijya imbere mu isi ya siporo ni isiganwa ry'amagare ryiswe Tour du Cameroun. Riracyari kuba nyine muri icyo gihugu. Isiganwa reka nkwibutse ko riri ku rwego rwa 2 n'ibice 2. Mu rw'imisozi igihumbi kandi ku wa mbere ejo hashize kugeza ku wa gatanu, u Rwanda teraniye imikino ya tennis y'ibihugu 11. Ibi bihugu uko ari 11 biri mu Rwanda. Imikino iri kubera muri IPRC Kigali. Bari guhatanira igihembo cyiswe Billie Jean King Cup. Cameroon, Congo Brazzaville, Senegal na DRC uyu munsi nibo batahiwe. Nk'uko biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, Shema Fabrice wari umuyobozi w'ikipe ya AS Kigali yarayeguye. Yaramaze kuri uwo mwanya igihe cy'imyaka 4. Ntibite mbangura mpite nkubwira ko undi weguye irwota amasimba ariko ari supporting director w'ikipe ya Mira AC, Paulo Maldini. Mira AC ikaba ngo ishaka impinduka. Ngarutse ku ikipe y'Imana Rayon Sport, nibutsa ko yashinzwe mu 1965 i Nyanza, ikaba yarabonye ubuzima gatozi mu 1968 wa gatandatu tariki ya 3 2023. Wari umunsi utazibagirana ubwo Rayon Sport yatwaraga igikombe cy'amahoro cy'umwaka wa 2023. Aya makipe yombi amaze guhura mu mikino 99 kandi urebye aya makipe guhera 1995 ni amakipe akomeye. Kuva muri 99 nyine aya makipe ahigikana, Rayon Sport imaze gutsinda imikino 31 naho APR imaze gutsinda imikino 43. Urebye ibitego, APR imaze gutsinda ibitego 135 mu gihe Rayon Sport imaze gutsinda 124. APR imaze kwegukana shampiyona inshuro 21 mu gihe Rayon Sport imaze kwegukana inshuro 9. Rayon Sport iki gikombe cy'amahoro yegukanye ni icya 10 mu gihe APR gifite inshuro 13. Bivuze ko Rayon Sport izahagararira u Rwanda mu mikino nyafurika ya CAF Confederations Cup 2023-2024. Bikanavuga ko APR izahagararira u Rwanda muri CAF Champions League kuko ari yegukanye shampiyona murabyibuka neza. Eric Ngendahimana rero watsindiye Rayon Sport ni muntu kimwe kugarukiraho gatoya. Ni umukinnyi mushya muri Rayon Sport. Muri 2015 yari muri Police FC nabwo yatsindiye igitego cy'intsinzi. Police irasohoka murabyibuka. Uyu myugariro yakiniye na Kiyovu Sport imyaka 2. Igihe Rayon Sport yakiraga Haringingo François, nibwo nyuma gato iki cyamamare mu gukiza amakipe kuri za final, myugariro Eric Ngendahimana alias Kasongo, nibwo nawe yaje muri Rayon Sport akurikiye boss we. Muri Police FC Eric yakinaga hagati mbere yo kugirwa myugariro. Ngendahimana Eric bafite amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport.
yahesheje igikombe cy'amahoro Rayon Sport uyu mwaka nyine 2023 nyuma yo gutsinda PRFC ku munota wa 40 w'umukino. Nyuma yo guhesha ikipe ya Rayon Sport kwegukana igikombe cy'amahoro cy'uyu mwaka, Ngendahimana Eric yagaragarije itangazamakuru ko nta banga ryihariye akoresha mu guhesha ikipe arimo kwegukana intsinzi ku mukino wa nyuma. Yagize ati nubwo nigeze bikora muri Police FC ariko nta gishya, nta kidasanzwe, ahubwo ni ugukomera ku ntego ikipe iba ifite. Eric Ngendahimana yamenyekanye nk'ufite akazoza gakomeye ubwo yakiniraga ikipe ya Musanze FC. Yayivuyemo Police FC yamuteye imboni akomereza muri Kiyovu Sport, nyuma y'imyaka 2 gusa ajya muri Rayon Sport aho yongeye gushimangira ko ari umukinnyi ntashidikanywaho. Tukiri ku makipe reka duhe felicitation ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania. Nubwo rero batabashije kwegukana CAF Confederations Cup, Perezida w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan yabashimiye ko ntako batari bagize, bitwaye neza yabibashimiye nubwo babiriyemo kuri final ariko barakoze na niyo mpamvu yabakiriye arabishimira. Young Africans kuri uno munsi nanone ku gicamunsi bafite umukino ukomeye. I Burayi Lionel Messi yongeye kugaruka mu ikipe ya FC Barcelona. Isi umubyara ari gusa n'ushyiraho amananiza ku makipe. George Messi yasabye ko umuhungu we FC Barcelona yajya imuhemba ibihumbi 500 by'amapawundi buri cyumweru. Iri ryabaye ihurizo ritoroshye ku ikipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite na Inter Miami ya David Beckham. Aya makipe yombi nayo yifuza Leo Messi, wa mugani ngiyo ukaze ubukaze. Muri showbiz kandi ikigezweho hano iwacu mu Rwanda nuko Theo Bosebabireba yakomorewe n'itorero yahozemo ADEPR. Ntako atari yaragize yinginga kugira ngo yongeye kwemererwa kuba umwe mu rugingo rw'itorero rya ADEPR. Ubu rero ibya kera byabaye bishya kuri Theo Bosebabireba, byabaye amateka. Ubu ni icyaremwe gishya cyemewe ku mugaragaro muri ADEPR. Yari amaze imyaka 6 yose ku gatebe, none ubu kuva ku itariki 4 z'ukwa gatandatu 2023 ADEPR yamukomoreye. Ubu ni umukristo w'itorero rya ADEPR byemewe ku mugaragaro. Umuhanzi umuramyi Israel Mbonyi kuri uyu wa 5 z'ukwa gatandatu yashyize hanze indirimbo ye yise nk'umusirikare. Ni nayo yitiriye album ye. Iyi ndirimbo akaba yarayikoze ku buryo bwa live recording. Byagenze neza cyane, biri gutrendinga kuri social media hose, bigaragare ko yari yabisengeye uyu musore w'umuramyi. Eddy Kenzo ejo kuwa mbere yifatiye ku gahanga bamwibasiye bavuga ko ngo bidasobanutse ukuntu ayobora ihuriro ry'abahanzi muri Uganda kandi atarize. Yavuze ko ibyo bintu atumva impamvu babigize big deal. Yavuze ko ihuriro ry'abahanzi ayobora muri Uganda atari abadogiteri, nubwo harimo ababyiyita batarabikoreye nka Dr Jose Chameleone n'abandi. Ngo ntayoboye abaprofeseri ngo bari kwigisha abarimu atarabyize, ngo nta nubwo ayoboye abakinnyi b'umupira atazi gukina umupira w'amaguru. Wayobora abahanzi kandi iyo domaine ni utuntu twe. Ubwo rero yabifatiye ku gahanga biyama ngo buri wese amenye ibye. Undi muntu uherutse gusubiza amanyamagambo bikanshimisha ni Zari the Boss Lady. Zari the Boss Lady nawe aherutse kwibasirwa n'amagambo, uretse ko buri gihe ahora ari subject y'inkuru. Ubwo aheruka gushyira hanze amafoto ye agaragaza ko aherutse gushyingiranwa na Shakib, umusore baba baguze induru barusha ngo imyaka 10. Yabifatiye ku gahanga arambwira ngo kuki mwanga bimereye neza. Yababwiye ko urukundo rushaka rumusanga. Kuba arusha Shakib imyaka hafi 10, yarababaje ati bibatwaye iki? Mwebwe mutarutana mu myaka ko ingo zibananiye. Niba nashyize amafoto yanjye nawe hanze nuko tuberanye. Mwebwe impamvu mudashyira amafoto yanyu hanze n'abakunzi banyu nuko mutishimiranye, umwe atari fieri yombi. Kuvuga ngo Shakib kuri ano mafoto bigaragara ko atishimye, adaseka, ntago muri mu bakwiye kugaragariza ko aseka. Araseka ndetse birenze guseka. Ngayo nguko wa mugani kuki abantu bikundanira utugambo tugahaguruka kandi utugambo dusenya biva hehe? Why do so many people respond negatively to being loved? Kuki abantu bikundanira akaba aribwo amagambo asenya, apinga, aharabika, kuki aribwo ahaguruka? Zari rero yarabiyamye ngo buri wese amenye ibye, we na Shakib baraberanye. Iyi ni Big Grace TV, Jye Marie Grace Bagambaka. Ndabashimiye kunkurikira. Siporo na showbiz, siporo n'imyidagaduro uzajya tuma muha akajisho. Ntimukajye mucikwa kuri Big Grace TV. Bahabaye ku bwanyu. Sinzahwema kugushimira wowe wamaze kunshyigikira ukora subscribe, wowe ukora like, ubundi ugasharinga kugira ngo n'abandi izi video zibagereho. Ndagushimiye byimazeyo wowe ugiye gukora subscribe aka kanya. Ni inkunga ikomeye ugiye kuntera kandi nawe Imana igushyigikire mu byo ukora byose hirya no hino.
ntawigira abavandi, kuri uyu mubumbe ni ugushyigikirana. Thank you.